Sanibonani nginibingelele kusayimina-ke udaka lentabamlilo. Sisekulelo daba vele le ndlela engibona ngayo. Bafowethu nodadewethu. Eyi bafowethu, ake ngiqikekele ngempela manje. Yabona ngiyazi ukuthi sonke sinendlela yethu yokubuka izinto, kodwa-ke asike sibuke izinto ngendlela efanele siyibuke ngayo. Mina into engizonitshela yona bafethi, isizini esikuyona njengamanje, isizini yokuthi wonke umuntu kumele azazi ukuthi ubani. Yabo, kumele uzazi, kumele uzilaphe, kumele uzi-align-e. Uyazilapha uzi-align-e. Thina sifuna ukuqala ngokuzi-align-a singayilaphanga. Bafethu asiyiqikekele lento yokulapha. Ngiyabona ukuthi isikhathi esiningi izinto ey'ningi sifuna ukulandela amaphethini athile, yabo, esingawazi ukuthi aqalephi. Kona-ke ezisikhula, but ngicabanga ukuthi abanye bethu sesizingeni lokukwazi ukuhlukanisa nokubona. Abanye bethu bakhule bevele bekwazi ukuhlukanisa bezibona. Mina-ke nje ngeke ngiloko ngisho nale, mina ngikhule ngikwazi ukuzibona, ngizibonile. Kodwa ngenxa yokuthi-ke benga-understand, angifuni ukuqamba, benga-understand, bengitshela nami hhayi, ku-right ukuba yi-collective, ukulwela ukuba kwi-collective. Kanti ngiyayididisa, awukwazi ukulwela ukuba la ungadingeki khona, because kuyenzeka ukuthi i-collective ayikudingi noma ayikufuni, kodwa iyakudinga. Because isikhathi esiningi thina samathuluzi, yabo, abanye bethu bamathuluzi okumele asetshenziswe ngendlela efanele. But-ke kulungile-ke, kunabantu vele enibathatha kancane, kodwa mase kufanele kwenziwe izinto niyabadinga labo bantu labo. Bafethu, niqikekele. Mhlampe nawe uhlobo onjalo lowo muntu othola ukuthi abantu bayaxhaphaza nje. Into ebalulekile ukuthi zenzele wena, phuma ebantwini, ungenzi into. Ungabe ngithi ngenza, do things for yourself now. Yonke into ayisuke kuwena ekujuleni kwenhliziyo yakho. Then zilapheni bafethu, kubalulekile ukuthi nizilaphe. Ngiyazi lento zama-chakra, abanye bathi izinto zale, wara wara. Ngoba abantu abanye babakhulunyisa ukubhayiza, abantu bekhulunyiswa ukungazi. Kodwa-ke lezi zinto zama-chakra kuzona izinto zale kude, izinto zethu. Ama-chakra imvelo, yabo. Kahle kahle njengoba siphila, ngazi ngesiZulu kuthiwa yini amasili, kodwa khona amasili, 7 seals. Cansi abafundi iBhayibheli bayazi lapha kwisambulo kukhulunywa ngama-7 seal. Lama-7 seal okukhulunywa ngawo emzimbeni wakho, it's like ama-planet awu-7 akuwena. Lama-planet awu-7, ama-planet awu-3, they connect you with this earth, i-3D. Lama-planet awu-3 akuwena. Lawa awu-3 asezansi aku-connect-a nomhlaba. So kubalulekile ukuthi lama-chakra awu-3 asezansi walaphe. Siwalapha kanjani na? Nami ngizonicobelela ngoba thina siyafunda la sifunda khona silentoza. Mina ngileli scientist-ke elenza ama-experiment kulona, yabo. So lento ye-energy, umdlandla ubalulekile. Ubalulekile umdlandla. Lento eningayi-protect i-energy, angazi ngayichaza kanjani. Energy, frequency, i-vibration, izinto ey'balulekile. Lama-chakra-ke noma lamasili lawa, lamasondo lawa, amasondo amandla lawa, amasondo lawa engikhuluma ngawo, arawundayo, enza ukuthi isayikli yakho iqhubeke, i-rotate. Ungaboni njengoba umhlaba u-rotate around ilanga, nalamasili-ke arawunda kuwena ngaphakathi, njengoba ilanga nawe ungakwazi asikwazi ukubona ukuthi umhlaba uyashifta, uyanyakaza around ilanga, but kodwa uyanyakaza umhlaba, uyashifta around ilanga. Nawo-ke same thing. So kubalulekile ngoba i-root chakra mawulapha yona, ulapha fanele uyilapha kanjani yona njalo? Ulapha i-relationship yakho nobaba wakho. And lento abantu abayi-understand, mawulapha i-relationship nobaba wakho, ulapha i-energy ekuwena, because wena une-DNA kababa wakho la kuwena. Noma wakho kanjalo ulapha ini, isisu-ke, the second chakra, the secret chakra, i-creative chakra, i-root chakra.
uyayilapha nayo kanjalo nge-relationship yababa wakho ulapha i-relationship between wena nobaba wakho bese uphinde ubuya uza kule i-secret chakra le yesibili ulapha isisu lesi ulapha i-relationship yakho nani noma wakho ulapha isinye ulapha isibeletho ulapha nje i-reproduction yonke usukulapha umama kuwena your mother then your third chakra ulapha-ke all these things okade uyi-accumulate la wena-ke usulapha wena-ke manje kule yesithathu soul pelvics usulapha wena your own soul you heal your own soul. Yabona ngizwa abantu besho izinto ey'ningi but kuqala lento iqala ngawe. If you don't heal yourself, omunye umuntu oqhamuka ngaphandle akakusizi uyakulekelela. So uzisiza wena ngekho omunye umuntu ozokusiza, omunye umuntu uzokulekelela nje kuphela uma ungayisizi wena ngeke uze usizakale. Ingakho kuthiwa uNkulunkulu usiza abayisizayo. Kukhulunywa ngaleyo nto ukuthi if you don't do nothing for yourself, there's nothing will happen for yourself. So bafethu, get on this. Yeah, indlela engibona ngayo ya siyasijula siyasabalala mhlambe ukuya ngomoya ukuthi umoya usivumela kanjani. Mina-ke ngiphila a-parallel life and i-parallel life-ke bangathi ubanjwa yiphara awuzazi sometimes ukuthi u-right noma awukho right noma uyaphupha noma awuphuphi. That's the kind of life I live mina. I don't know about you, so but ungasabi ngawe futhi. And isikhathi sokuthi now be yourself, release, expand. Uma unga-release ngeke uze u-expand. Kunegama la, igama sithi yini igama negaba. Amalungu kusuka phansi ukhuphuka kanjalo. Ama-levels, angisho njalo ngesingisi this levels. Yeah. So know your levels, ama-levels ayakhuphuka-ke. Sikhuphuka-ke nje thina-ke kuma-levels as we move. Yeah, ngoba thina sama-warrior yabo. So yeah, mina me-wounded healer-ke. So yeah, maybe sometimes if you understand that you feel that. But-ke bafethu, asizithandeni. More than anything, asizithandeni. Udaka le ntabamlilo-ke lo. Yeah, akubalulekile ukuthi ningibone sometimes. Yeah. Into ebalulekile ukuthi nilalele lento le engiyishoyo. Yeah, mayikusiza la ngoba phela lana siyasizana wonke umuntu nathi silalela abanye nani nomunye naye melalela abanye naye akhipha okukuyena ngoba ulalela okunye nawe bese kuphuma okukuwena ukwazi ukuthi nawe udlulisele. That's how we circulate energy. Yabo thina sabantu aba-circulate i-energy fanele uzazi uma umuntu o-circulate i-energy ngoba i-energy fanele ihlezi idlule uyiphase kwabanye nabanye bayidlulise kanjalo i-rotate. Abantu fanele ukwazi futhi ukufunda nabantu aba-trap i-energy abangakwazi ukuyi-circulate. Ama-energy vampire ilabantu ekuthiwa abanawo ama-soul. Kuthiwa kunabantu abangenawo ama-soul who stuck aba-stuck kwi-third chakra abadluli. Bane-spirit kuphela, bayaphila nje but abananhloso emhlabeni. Nizazi, ungaphili njengabantu abangenanhloso because nayo into ezonibhayizisa. Nenza izinto nabantu abangenanhloso emhlabeni. Bakhona abantu abangenanhloso abaphilayo. Abadalwe ukuthi abaphile ngale ndlela noma kanjani. Thina abanye bethu kasidalwe ukuthi siphile noma kanjani. Nikukhumbule lokho. Ngiyanithanda, nizithande futhi.